Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Ten Sky Empire, nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe kugendekera gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Ten Sky Empire. Imana ibiguhera umugisha. Ibisanzwe Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye muri kategori zigiye zitandukanye ziba zaratumye baba ibyamamare. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye kuri bino byamamare bikunzwe n'abatari bake mu muziki nyarwanda, abo akaba ari Bruce Melody ndetse na The Ben. Abakunze gukurikirana entertainment yo mu Rwanda murabizi yuko hamaze iminsi yatrendinga amakuru ari kuvugwa kuri bano bagabo babiri bakunzwe n'abatari bake mu muziki nyarwanda, aho umwe yakomeje agenda ashinja ubundi yuko yamwatse kurabo undi akayimwima ndetse akanamusuzugura cyane, bigateza saga cyane mu mbuga nkoranyambaga ndetse n'aba-influencer cyane cyane ku mbuga ziri gukorera ku rubuga rwa YouTube. Aba YouTubers benshi bakagenda bazigarukaho, dore ko yewe uno mugabo byagezeho nawe akabizamo akagira icyo abivugaho, aho nyuma yaje akaza agasaba imbabazi uno mugabo bita Bruce Melody, aho byagaragaye yuko rwose uyu mugabo yavuze yuko yabifashe nk'aho yamusuzuguye ariko we atari cyo yari agamije, ahubwo ni uko ubwo yari ari kumwe na Zizou bari gukina PlayStation, bari batangiye shampiyona bigezeho bikomeye, wenda undi akabibona nk'akandi gasuzuguro, nyuma yaho undi akabifata nk'aho rwose yamusuzuguye, nibwo uno mugabo rwose yavuze yuko yamubabarira niba ariko yabifashe rwose atari cyo yari agamije. Ntabwo ari icyo ngicyo tugiye kugarukaho, ahubwo ni ibyabashije kuba byavugwa nyuma yo gusaba imbabazi Bruce Melody. Waba wibaza ngo ni igiki cyabashije kuba cyakurikiraho, dore yuko iyi saga yabo imaze igihe kinini kitari gito cyane rwose muri entertainment, akaba ari byo bintu biri kuvugwa. Murabizi yuko uno mugabo Bruce Melody bijya gutangira byatangiriye muri kiriya cyumweru gishize, aho yari yagiye mu gihugu cya Kenya kuhataramira ndetse agakorana n'ibiganiro n'ama-station agiye atandukanye ndetse n'aba YouTubers bagiye batandukanye muri Kenya. Hari igitangazamakuru kimwe cya televiziyo yagiyeho rero agaragaza byinshi, avuga ku bijyanye n'umuziki ndetse agera no kuri bano bahanzi bagiye batandukanye bo mu Rwanda, ariko icyo yabashije no kuvuga yavuze ku kijyanye no kuba Shaggy aza mu gihugu cy'u Rwanda aribwo bwa mbere uyu mugabo rwose Bruce Melody akiri umupeti, aho yashatse amafaranga yamwinjiza mu gitaramo cyiwe akinjiramo bigoranye ndetse bitari bimworoheye bitewe n'impamvu z'ubukungu, ariko nyuma arebye performance yiwe bimutera ishyaka n'umuhate yo gukunda umuziki cyane, ku buryo byamuhaye courage yo gukora mu buryo budasanzwe. Tutabatindiye rero reka twirengagize kuri ibi ngibi yavuze kuri uno mugabo Shaggy, kuko bari bakomoje kuri ya ndirimbo yabo Funga Macho, imwe yasubiranyemo na Shaggy ubwo yabaherezaga interview. Ubwo niko n'abanyamakuru bagendaga bamubazaho utubazo tugiye dutandukanye. Tutabatindiye rero reka tugaruke ku nkuru nyamukuru noneho rero uko byagenze. Uyu mugabo rwose yavuze yuko The Ben bashatse yuko yamusabye kurabo inshuro ebyiri, uyu mugabo abyanga, ndetse uno mugabo Bruce Melody ageraho akivumbura ibya korabo akabivamo saba gikoranye nawe, bitewe n'uko yabonaga yuko ari kumusuzugura. Ibyo murabizi yuko twabigarutseho mu nkuru yasojwe. Icyo ahubwo twagarukaho kuri uno munsi, naho uno mugabo bita The Ben yagarutse ku mbabazi yasabye, undi akavuga ati yego burya ndakomeye cyane nubwo abantu bakomeza kunkompra, none umugabo yuko rwose yamaze kundengaho ko atari ko bimeze, niko uno mugabo yabashije kuba
yabigarukaho kuko yabigaragaje mu bimenyetso bigiye bitandukanye, aho ubwe ku giti cye we yivugiye ngo niba we yaribashirije kuvuga yuko yansabye kurabo nkayimwima, bisobanuye yuko nyine ndamurenze. kandi kuko uyu mugabo bitewe n'ama interview agenda avuga mu bitangazamakuru, agaragaza yuko ashobora kuba ari hasi y'uno muhanzi bita The Ben, kuko we agaragaza yuko niba yaramusabye serivisi akayimwima, bigaragare yuko rwose uyu mugabo rwose ashobora kuba amurenze. Abantu benshi bakagenda baragiye bamuhereza ibitekerezo bigiye bitandukanye bivuga yuko rwose adakwiye gutuma abantu bamuca amazi, kuko ubu ngubu amaze kuba brandi ikomeye cyane mu muziki nyarwanda, ko atagakwiye kuba agira ikintu na kimwe agaragaza nko kuba yacika intege. Ngayo nguko rero ibya Bruce Melody ndetse na The Ben, ngayo nguko rwose uko ibintu biri kugenda bisobanurwa muri ino mihanda y'abanyamakuru bagiye batandukanye bakora ku ma station ndetse n'aba YouTubers. Ngaho rero nkundira nkwisabire wowe utari wabasha gukora subscribe, ukande subscribe kandi no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tujye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire iba yiyemeje kugenda ibagezaho. Uyu rero yari umuhungu wanyu mukunda cyane, ubu nta wundi ni Uwayisenga Didier. Kora subscribe twongere duhure mu nkuru zigiye zitandukanye, amakuru yo nakagaruka. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha.